Adingirirak luada una Ejililiu Obuku Orungo kesidwelo sete age una ipenario kanu abolobolo kalu Obuku amuria tete Ejililiu no luelo sete abu ikine districta kolwero neriamnosi districta na kere. Agani kinos di timu no mudare palapalo ikanyet. Anu dalem ne timu le kwana ayanga luero representing amuria Uganda. Kwenye kida unase unulu yangar kwana luchut se unu moilu amuriada asete mortikin ko training ediope na rikota inakin ko se tuoro ni leskina itemwani wongon luimoriartos ogolai akiria morunga tunyka Orungo kesa jasa bolobolo na Michael Ishagi atupton leyait nuabuli ashokote mogolai nges abalebe abu abolobolo na kungita kinejok ngeta kiniboraki to joko na beta le mrido akaiso na representing Orungo County na bete jaune lagano akais auni minare lapalo kanyet amuria stadium so kan idwe munu neta kopiani sa amuria na tama senfeni Adingirirak adwa kaisa unilo aponi Ejililiu na ikesa potu kodumuta ina na kineta ibore ina bu koya wa yala mani ajasa Adingirirak alu pinga yala ngara seo yala malu ngara Kanuka TV East Patrick Eteu kwa Amuria.